nakita niya nandun na nakahapa na naka ano sa tubig. Nakalubog na yung ano niya, mukha niya. Siguro po tumama yung ano niya sa bato. Kaya siyempre po hindi na niya makayanan, hindi na siya sinumpong siya ng sakit, nag-seizure. Emosyonal ni Nanay Virginia anang lagip ti panakatay ti 27 ti tawen na nga anak na ani Edward J. Benzon may sa PWD, residente ti Barangay Colyong, San Juan Abra. Istorya na, nagatendar iso na ti programa ti DSWD iti lugar da, idinto adda iti taltalon ti lakay na, idi na panagipakat ti barakbek ti anak da, iti pase ti Malanas River, iti sitio Pugaw, Colyong, San Juan, pasado alas 4 ti malem, idi Nobyembre 4. Numan pay saan da palubusan nga agturong ti karayan ti biktima gapo iti sakit na, wagas na kano daytoy ang makatulong kadakwada. Magbandang mga alas 6 pasado na, medyo madilim na. Sabi ko, bakit kaya wala pa si Ijing? Tapos hinanap ko na doon, ay tiningnan ko doon sa ilog kung nandun. Gaputa saan na nabirokan, si Mublat ti asawa na ang nagbirok. Nakita dagiti na ubon nga barakbak na di igit ti danumin, ma'am. So sinalawa mo di batog na adadjay iso na nga kwan. Nakapaalubin, ma'am. Madala kasla ulo nga bato ijay. Isumit na isagot ti kastyo na, ma'am. Nakarukob mitin nga nasubsob dito kastyo na. Nyiti po sir, nyiti panagkita yung panakatay na. No, agwa ngamin dito, ma'am, no agdikar. Mao aggulpi nga agsubsob, ma'am. Dito kasla matumba nga padapa. Baka nakasya ka danumit. Baka badingan makaangis natuluyan mitin. Idi nasarakak, ma'am, di na ibangkag ko. Binumbumba ti kastyon, ma'am, nakwamit ken, natangkenen. Sa dayjay ngiwat na, kinunkunot ko, wamit danom na, ma'am. So posible sir nga nabayag di jayon. Uso nga adda, ijay por, kasdi nga ta, ma'am. Inpaigid na ti anak na ken dagos met isuna ang nagpaarayat kadagiti bumarangay. Nagusak nga nagtawag kadagiti counterpart tayo, iti Bureau of Fire Protection, and the RRMC, then dito RHU. So iti kadwami nga nagturong ijay Malanas River. Ijay nga nakita mi dito may san nga una biktima iti panakalmes. Ninikkan ni doktor iti nananay nga attention ngem dito iti naideklara nga natay. Gapo iti kinarigat ti panagbiagda, agkidkid daw dati tulong para ti panakaitabon iti anak da. No, adda pa nakabalin na ko, mama, magyaman kami. No, adda na pintas si panagposposo na nga tumulo. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.